Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Sүйікті бір туған, бүгінгі ұйық Рамазан айдағы сабағымыздың темасы түнгі ибадаттар тағырағы тарауих намазының фазилеті. Қырдалға байланышты барыбыз тарауихті үйбілеуіз менен үйібізді мечітке намазханаға айлантып, ата-енебіз, еже қарындаш, ағайыны, жубай, уыл қыздар жана неберелерибиз менен чоң жамаатка айланып намаз окууга өттүк. Бул да болсо Аллах Тааланын бизге берешендиги. Канча жылдардан бери үйлөрдө момундай болгон эң жакын, эң сүйкүмдүү, эң сүйүктүү болгон жамаат менен мынтип намаз окуй эле керек. Анда кеп башынан болсун бүгүнкү сабак түнкү ибадат болуп эсептелген таравих намазынын фазилети. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Мен қама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих", садақа Расулуллах. Ким ыйык Рамазан айдын түндө жасала турган ибадаттарды эки шарт менен аткарса, ыйман келтирип, ыйманым бекем болсун, ыйманым дагы да толуп ташсын, бирок түнкү ибадаттардын сообун элге мактаныш үчүн эмес, кыяматта Аллах Тааладан анын сообуна бейишти алыш үчүн деп, сообуна бейишти алам деп таравих окуса, гуфира лаху ма тақаддама мин замби, анын мурдагы жасаган күнөөлөрүнүн кымындай калтырылбай кечирилет деди. Аллаху акбар. Мындан өткөндө кандай сый урмат болуш керек? Түнкү ибадаттардын фазилети. فأول فضيلة من فضائل قيام الليل أن الله جل وعلا مدح أهله. الله أكبر. Түнкү ибадат, таравих, tahajjud namazlar. Tünü turup taravih namaz oku, cemaat menen. Tahajjud oku, kuftan namazını oku, түнкү ibadattарға kiredi. Şam namazını oku, buların bari түнкү ibadatқа kiredi. Tünü turup ibadat kılıçlarda Allah Teala özü maktadı. Karabaysızbı? Allah'tın maktoosuna arzı atas. Allah'tın maktoosuna жетиштиңиz, iyileştiniz. Allah'a şükürler bolsun. Мындай сыйлыктан, мындай мыкты ийгилик жетишкендиктен далайлар азыр куржалак калды. Анткени алар таравих намазын окугусу келбейт. Эригип, зеригип, жалкоолук кылып окубай атышат. Сизди Аллах Таала эмне деп мактады? Анда окуп туруңуз. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. Tetecafa junubuhum anil madaci' yed'un rabbahum khawfan ve tama'a ve mimma razaqnahum yunfikun. Sadakallahul azim. Tetecafa junubuhum anil madaci' kerek bolsa alardın jambaşı, alardın jambaştары төшөктөн алыс, алар төшөккө жаткысы келбейт. Төшөккө жакындасам эле, жуурканга жакындасам эле коңурук менен уйкуга кетип калып, түнкү ибадаттан Аллах Тааланын түнү берчү сыйлыгынан куржалак калып калбайын деп, керек болсо алар жамбаштарын төшөктөн алыс кылып يدعون ربهم خوفا وطمعا. Öz Rabbisi bolgon Allah'tan bir çeti korkup tozoğunan, ikinci çeti beyişin, Allah'ın keçirimin, mehrimin ümit kılıp berilүү menen dua kılışat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
Allah bergen ырыскыдан bölüşüp kimdir bürülörge kayırımdılık kılışat. Uşul sizsiz. Siz bugün töşökkö jakındagan joksuz. Koy jatsa muhtap kalam. Andan göre söhürdü jeyin, anan bağımdat okuyun, anan biraz gün jarganга çeyin, Kur'an menen jana başka kitaplar menen alek bolup turayın, gündün gözü gılaktap görüngen anan jatayın dediniz. Sizden Allah razı olsun. Siz Allah'tın maktosunu iyileştiniz. Oşol uçurda Allah maktagan adamlardın тобуна koşuldunuz. Allah'tan korkup, oşol uçurda Allah'tın meyrimin ümit etken ovalda dua kılıp atasız. Anı menle çektelbesten buyursa bugün iftarlık berem. Kimdir bir ölge jetkirip berip koyayın dep Allah bergen ırıskıdan bölüşüp atasız. Mına Allah sizdi maktadı Kur'an'da. Ova sizdi maktadı. Atыңız gana жазылбаганлы bolbosa, biroq Allah sizdi maktadı. Emnege? Bul tünkü ibadat. Tünkü ibadatga turgandar Allah'tın maktosuna ileşkendir. Min fadail qiyamil leyl enneha min alametil muttaqin. Tünkü ibadat kılgandar, je bolsa tünkü ibadat al takıba insandardın sıfatı je bolsa sapatı. Tünü turup ibadat kılgandar alar takva insandar. Biz geçegi sabagыбызda takvalık dedik ele. Oroza takvalıka buyuruydu. Takvalıktan sabak beret. Takvalıka çakırat dedik ele. Mıneke? Takvalıktın dağı bir burç. Dağı bir ürünü. Dağı bir tepkiçi. Dağı bir başatı. Tünü turup ibadat kılu al takva insandardın, Kudaydan korkkan, oңolom degen insandardın sapatı. Allah öz ayetine estağfurullah billah. İnnel muttaqina fi cennetin ve uyun. Elbette takvalar alar beyiş baktarında sayrandaşat. Kantip şarkıra bakkan möltür bulaktardın aylanasında. Alarda eç kaçan çanko degen bolboydu. Ahidine ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sadakallahul azim. Alar öz Rabbisinin jasagan jakşı işlerinin akısın alıp bırakıttanışat. Ankene alar murda degeni bul dünyada jaşap жүрgöndө jalan jakşı işlerdi jasay turgandar ele. Anan uşul elebi? Jok. Kanu qalilan minel leyli ma yehcaun. Alar tünü az gana kuş uyku kılıp uktaşçu. Subhanallah. Kuş uyku dep atalarыбыз, apalarыбыз, aksakallar, akılman danışmanlar kiçine oturup bir 5-10 minut uykuga ketkende kuş uyku dep koyat eken. Bul gündüzü bolçu kuş uyku. Alemi tünkü uykunu kadiresele manas uyku dep goңuruk tartıp kadiresele ara ketip kalgan uykunu tünkü uyku deydi. Birok takva insandar tünde dağı kuş uyku kılışat. Kanu qalilan minel leyli ma yehcaun. Alar kerek bolsa tündösü dağı uktaşpaysdan ayabayla çarçassa kuş uyku kılıp 5-10 minutda dala uykunun ordun basıp koyatı. Anan وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Oşol tünü biraz kuş uyku kılıp koygonduğu üçün sühür mezgilde Astagfirullah. Allah'ım geçir. Allah'ım beni geçir. Allah'ım senden geçirim sorayım. Tünü ibadat kılvatıp uykuga ketip kalgan turbayım mı dep bayarakta kiçine kuş uyku kılgandığın dağı günü dep esepleşip tаңзаарда Allah'a istiğfar menen kayırlışat deydi. Ne bir okumuş insanlar. Siz de oşol okumuş insanlardan en mıktı savına koşuldunuz. Sizden Allah razı olsun. Min fadail qiyamil leyl enne salatal leyl afdal min salatin nahar. Tünkü ibadetin fazileti.
Al kaysil? Üçüncüsü. Tünki ibadatların fazileти kerek bolsa, tünki ibadatlar gündüzgi ibadatlardan abzelirek. Soğubu jogoruraq. Abu Hurayra Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılaydı. Afdalus salah ba'dal farida salatul leyl. Farz namazlardan giyinkile namazlardan en mıktısı, Allah Teala'ga en bat jetүүчүsü, tez kabul bolүүчүsü, Allah Teala'ga süyüktü görüne turgan ibadat. Algaysılsa salatul leyl, tünki ibadatlar, tün okulçu namazlar. Taravih namazınız kutlu bolsun bay bolgur. Allah okuvatkan taravih namazınızды başlaganыңızda Allah Teala kutlu berekeli kılsın. Uşul Ramazan ayı bütkönge çeyin takır çarçadım deben. Takır çarçadım deben. Acaba emez. 20 reket taravih namazın okuw menen ömür boyu namazdın rahatın arkasından izdep okuy turgan bolup kalasız. Neçe iret sajda kılasız. Al jerde bıkşıp ıylaysız. Allah'a jakın bolosuz. Жердин kulağına şıvraganыңız menen Allah sizdi dara okup turadi. Görök şıvranın, görök sajda kılın, görök kıyamda turun. Uçur geldi. Mümkünçülüktü koldan çıkarıp yürben. Ulam rükü kılıp tizege jölönüp, ulam alakanı menen jer tayanıp peşeni menen jer sajda kıla turgan en köp sajda, en köp rükü taravih namazda. Iki reketten okuңuz. Niyet kıldım. 2 reket taravih namazın okuğa. Allahu akbar. Bilgen süreňizde. 2 süre bilesizmi? Oba 2 süre menen okuy beriň. Qaysı süreni bilesiz? Kıska süre. Estağfurullah. İnna a'taynakal kevser fesalli li rabbika venhar inne şani'eke huvel abtar. Birinci reket bitti. Fatiha'dan giyin. Kevser süresini okuysunuz. İkinci reketke turdunuz. Fatiha'nı okuysunuz. Veladdalin amin. Kıska süre kaysını bilesiz? Elbette İhlas. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ürküge etin. Uşintip sizdin taravihiniz uşul 2 süre menen 20 reketi bütüresiz. Ne bir okumuş mıktı insansız. En sonun süreleri men okup atasız. Tünki ibadat. Arı tüşüktü. Arı ıhlastı. Tüşüktü degeni albatta uyku degen karangalıgır tartıp durat töşökö. Köz jumulup ketet. Uşundan göre uktasamçı. Batırak, tezirek uktasamçı deybiz. Ihlastusu hiç kim görmeydi sizde. Hiç kim görmeydi. Allah'tan başka. Allah sizi uğup durat. Şunçalık yeğindeşip Allah menen. El arasında ıylagandan namıstan uyalsanız genen ıylan. Genen Allah'a şıvıranın. Arızdanın. Törtüncüsü. Tünki ibadatların faziletinin törtüncüsü. Min fadail qiyamil leyl enne qiyamil leyl sebebun min esbebi duhulil cennah. Tünki ibadatların faziletinin bürösü. Bul tünü turup ibadat kılu oşol ibadatты kılgan kişinin beyişke girişine en negizgi sebeplerden biri kagılayın beyişlik bir tuğanım. Beyişke algan joldomoңuz, beyişke taştagan kadamыңыз, beyişke girgizçü kılıp atkan ibadatlarınız kuttu jana berekeli olup kabul bolsun. Karabaysızbı. Abdullah ibn Selam Peygamberden rivayet kılıp aytdı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Ya eyyuhan nas, ey adamlar, at'imut ta'am. Özüңөр jep atkan ovkattan, tamaktan bölüşkülü. Koşunaňa, joloçuga, musapirga bölüşkülü. Bergili. Wasilul arham, tuğan uruğuňar menen kattooну hiç kaçan üzbögülü. Daim kattaşıp dur. Meyli al kattaşmasa da kattaşıp dur. Iyik Ramazan aydın berekesi menen tarnışlar жазылып ketsin. Wasallu bil-leyl wen-nas niyam. Adamlar qoňuruk tartıp uktap çatkanda sen Rabbing menen eğindeşip, Rabbing menen kadirese şıvıraşıp, Rabbige kadimde jaldırap, arızdanıp ibadat kıl. Uşul tünü turup Rabbine jalınışın
Tedhulul cennete bisalam. Beşke tınç esenaman girişine sebepçi. Allahu akbar. Beşke esenaman giresin dedi Allah. Tamağından bölüş. Tuğan uruğun menen kattaş. Tünü turup ibadat kıl. Rabbindin beşine tınç esenaman. Azap, ceme, kırsık görbey. Beşke giresin. Ne burukmuş ibadat. Kağılayın. Altıncısı. Min fadail qiyamil leyl ennel insan idâ qâmel leyl sevfe yuvâfiq el-thuluthel akhir minel leyl. Tünü turup ibadat kılığının altıncı fazileti. İnsan taravih namazını oku menen, tahajjudga niyet kılıp bel baylo menen. Tündün akırkı 3 bölügün anık tabat. Uşuğa çeyin biz tündün akırkı 3 bölügü kaysil eken deytilik. Ova, kaysil eken deytilik. Hadislerde biz attın arman, oşol tündün akırkı 3. bölügüne jetip kalsam, dualar kaytarusuz kabul bolat turbayby. Eçeli oşoğa dal gel albay atamda, oygonup tur albay atamda deytilik. Biz bugün oygo'uz tünü menen. Uktabagıla. Tündü günge gündü tün kalmaştırgıla. Alganday 3. bölük. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Yenzilu Rabbuna tebarak ve teala ila es-semâ'id dunya kulle leyletin fi thuluthil akhir minel leyl. Ulu Rabbimiz bolgan Allah tündün akırkı 3. bölügünde dünyanın asmanına düşöt. Dünyanın asmanına düşöt. Dünyanın asmanına düşöt degen dünyanın asmanına özünün mehrimin düşüröt. Ey bir tuğanım, siz üçün, biz üçün, men üçün, barımız üçün. Allah öz mehrimin tündün akırkı 3. bölügüne. Dal oşol biz taravihti büteyin tahajjuddu başlaganda, suhurga turup atkanda oşol tündün akırkı 3. bölügü. 3. bölüm. Andem ne deydi? Hel min da'in fe estecib leh. Dua kılıp kayırılgan bendem var mı? Darı kabul kılayın. Mına sizdin taravih namazınız, tileginiz, maksatınız, duanız, ıyınız, caldırığınız dal uçurga dal geldi. Hel min sailin fe u'tih. Surangandar jönle, tilengendir, meyli perzen surayt, meyli kız surayt, meyli bara surayt. Kimdir biri turmuşka çıkayın dese, kaysi biri yülüneyin deydi. Kimdir biri karazdan kutulsam deydi. Dağı birisi ayıgıp ketsem deydi. Aytor, ne bir ukmuş tileklerimiz var. Bar bu surangan, bireyin deydi Rabbim. Suranın uşunda. Hel min mustagfirin fe'gfirleh. Günösüne keçirim suragandar barbe geçire salayın. Bürüsün kaltırbay, kımındayın kaltırbay geçire salayın dedi. Allahu akbar. Taravih namazga turun, bel baylan, şımalanın, türünün, jalkolun bon. Mından ötkön dağı kanday sıylık bolsun Allah taraptan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Aleykum bi qiyamil leyl. Tünü turup ibadat kılığını adat kılgıla. Tünü turup oygonup ibadat kılığıga göngülü. Oşonu kadimkidey özüңөрgө bir mildet kılıp algıla. Emnige mınday dedi. Bizdi kıynaş üçün mü? Yok. Peygamber bizge ırayım kılıp, sağınıp, biz menen beyişte bolgusu gelip atat. Oğup durun. فَاِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. Ankeni tünü turup ibadat kılı, silerge çeyinki ötüp ketken salihterдің adatı. Salihter kimdir alar? Bir közürmem günü kılbay ötüp ketken. Kim al? Salihter. Salihter'in sap başında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özü. Andan keyin sahabalar, andan keyin tabi'indir, andan keyin tabi'indir. En mıhtı insanlar közürmem günü kılbagandır. Demek tünü turup ibadat kılı kimden sünneti? Peygamberden, sahabalardan, tabi'inlerden, tabi'inler, mujtahitlerden. Kimden iznen basıp atasın? Candanım. Ve kurbetun ilallahi teala tünü turup ibadat kılı, tahajjudga, taravihke turu bul.
Allah Taalaga jakындатуучу ибадат. Allah Taalaga jakындатуучу ибадат. Ооба, ачык айтам. Түнү туруп ибадат кыла албаган инсан, демек ал Аллахка жакындай албаган инсан. ومنهاتٌ عن الإثم. Түнкү күндүзгү күнөөлөрдөн жүгөндөп тосуп кое турган ибадат бул. Ким түнү тахажжудка, таравихке эле тура турган болсо, ал күндүзү жана түнү дагы эч качан күнөө кылбайт. Аллах аны күнөөдөн сактап коет. Аллах аны күнөөдөн сактап коет. Эй кагылайын. Ушул күнөөдөн тыйылсам экен деп, эгер зар какшап жүрсөңүз, анда таравих менен тахажжудка бел байлаң. Сиз үчүн мүмкүнчүлүк, убакыт, шанс келди. وتكفير للسيئات. Günöөлөрдү жууп жибере турган ибадат. Кымындайын калтырбай кечирип жууп жибере турган, өчүрүп бере турган ибадат. ومطردة للداء عن الجسد. Денеге чыккан чыгуулар, жаралар, диагнозу чыкпаган, билинбеген оорулардан тосуп кое турган ибадат. Дал ушул бүгүнкү бизди кыйнап жаткан, дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан тажы вирусунан биз ушундай ибадаттар менен кутулуп кетебиз. Сүйүктүү бир тууган, түнкү ибадаттар кабыл болот. Келгиле, дуа кылалы Аллах Тааладан суранып. Аллахым, бизди мечиттен тыйып койгон, тууган уруктан катташууну үзүп койгон тажы вирусун бизден жогот, тазала. Аллахым, шифа бер, мечиттерге барып жык жылма толуп таравих окуйл деп ыйлайлы. Албетте келебиз мечитке. Мечит толо болобуз иншалла. Дуа кылың. Мүмкүнчүлүк келди. Таравихти адат кылың. Суусаң, тамшаның. Үй бүлөңүз менен баарыңыз сафка тизилип окуң. Эмнеге? Угуп туруң. Хасан ибн Салих базарга барып, үй кызматкер бир аял сатып алды. Ал учурда күңдөр сатылат эле базарда. Кул базар. Биринчи эле сатылып келген күнү түндөсү туруп, فلما انتصف الليل قامت فنادتهم يا أهل الدار الصلاة. Ошол түнү, биринчи эле түнүндө бул базардан сатылып келинген кара денелүү кызматчы аял түн бир окум болгондо сыртка чыкты дагы. Эй, бул короодо жашагандар, тургула. Намаз убактысы келип калды. Намазга келгиле. Даратыңарды алгыла, сафка тизилгиле. Аллах менен сырдашкыла. Катуу кыйкырды. Хасан ибн Салих чочуп ойгонду дагы. Үй бүлөсү менен талаал фажр. Эмне? Таң атып кеттиби? Багымдатпы? Багымдатмызды убакыты өтүп атабы? Калет. Жанагы күң аял. Ла, жок. Антум ла тусаллун илля ал-мактуба? Эмне? Силер бир күндөгү 5 убакыт намаздан башка намазды билбейсиңерби? Аллах менен сырдашып, күнөөлөрдөн тазаланып, Аллахка жакын болуп, тилектер орундалып, тозоктон биротоло кутулуп, дарттардан, оорулардан шифа таап аяга турган учур азыр. Тургула намазга. Баарын тургузду. Анан намаздарын окуп бүткөндөн кийин бул күн сатып алган хожайын Хасанга келип, "Би'тани ala qawmin su la yusallun illa al-maktuba." Мурда хожайына келип, "Мени эң жаман кишиге хожайынга сатыпсыз. Алар 5 убакыт намаздан тышкары тахажжуд деген намазды такыр билишпейт экен. Мени кайтарып алың. Мен сиздин гана алдыңызда кызмат кылам. Анткени мен сиздин алдыңызда, сиздин короңузда түнкү тахажжудка көнүп калгам. Мен ал намазды эч качан таштай албайм" деген аял сиз үчүн, эркектер силер үчүн сабак болор. Момундай болгон коом өткөн. Алтын муун. Келгиле биз дагы ошол мыкты коомдун учугун улап, түнкү таравих
тәһәҗҗүд намаздарын жандандырабыз. Бар болгула. Орозоңор, намазыңар кабыл болсун. Сабакты бөлүшкөндү унутпагыла. Сабакты бирөөлөргө жеткирип таркатуу менен соопко ортоктош бололу.